Atironi wa mubika mweno wa murang'ani uragire kugerera kwita kihana kirilo nyama kimana kamukuji thutha wa wonjoria kugwa na wagagu thutha wa nyugu ya githeri kwambiriria gutheruka nda ya mundurume umwe. Hatiri undu ta nganja janene ya kamukuji ni kamukuji, janene ya nyama kima ni nyama kima, noyo nene ya mohoro radio-ini ciothe ni kameme kayuka muingi kuria guku bururi-ini utwamukagira kugerera njambo ya cia frequency modulation na kumairiria na kuraya na njambo ya cia Kenya ugatwamukira kugerera miji mahinya cia wireless network protocol ithimini cia 802.11 na jitagwo Moses Kanyira. Gukirita kieha cukuru-ini wa iritu wa Mubi uri tauni-ini ya Murang'a na thutha wa matoroni kana abitha uri rubwenagia na ugima wa mwiri utheru hamwe na maundu ngurani maruto wa cukuru ucio gukorwo iteire gwake nyumba. Mwandiki witu wa mohoro mwena wa Murang'a George Kimani ni acereire cukuru ucio na araniria na murutani munene wa cukuru ucio niwe Esther Wambugu gutaririo ria guthire na mbere. Ine wa iritu wa Mubi Girls uria wi guku tauni-ini ya Murang'a kuria maturoni kana abitha uria urugamirire kana urumbuyagia mihango ya ugima wa mwiri kana ugima wa mwiri wa arutwo o hamwe na maundu mangi matiganite gukorwo eitire gwake nyumba. Na murutani munene wa cukuru uyu niwe Esther Wambugu ni ahota gwikira ndeto uyu mukonde akiuga ati ndeto na yake amenyithio ni mundu ungi urutaga wira o guku cukuru-ini uyu kana thutha wa riboti gutuika ati abitha uyu ndarokete wira riria atiruria murango niguo akora ati nduma muhinge na rumu-ini ya metha-ini kana niyo sitting room niho mwira wake wakorwo ucunjurite na gukerikana ati erutire muoyo agitumira thikafu. Gutikurekanite gitumi giake egere ngero ino maabitha augitiri matongoretio ni cifo wa guku lokeshoni ya township bwana Charles Muna o hamwe na maabitha a uthuthuria o hamwe na amemba a bodi ya cukuru uyu ni marikitie gwikinyia giko giki giukite already ciiko cia andu gukorwo makigera ngero kana makiruta muoyo muno kugatheka kiana ngingo agikunywa ndawa agikuikia njui gukorwo ciongererekeire mwikiro kinene muno Murang'a nginya gukariga niki macio no maria ndina mu mahinda maya ndimucokia studio ritwa riakwa njitagwo George Kimani. Giko giki gia kwiruta muoyo giki gitaica ikuhe tu thutha wa murutwo wa sekondari wa Bishop Gatimu Gadu Girls kwiruta muoyo o kugerera njira ya kuita ari cukuru-ini ucio. Kurumirira mituhuko iria ateti makoretwo magituhuka micemani-ini ya muingi, kamiti ya guthingatithia uiguano na urumwe wa bururi NCIC riu niritumaga maabitha ayo micemani-ini iyo niguo kuoya miario na mbica ya aria macogera rumena. Kamiti iyo iria nginyanagia na riu itari na makomishona niruguritie macini iria irihuthikaga kuoya miario na mbica icio icigo-ini ngurani kuria ateti mangihunjia rumena maritacokagirio matacokia macacu kiwatho. Unajua wakati mwingi tunapata shida ya kuweza kupeleka mtu kotini kwa sababu ya ukosefu ya evidence. Mara nyingi tunategemea nyinyi waandishi wa habari. Tunategemea zile picha na sauti ambayo mmenaza mmeweka katika radio au katika television. Tukienda kotini tunahitaji mtu wa kwenda kupeana evidence na pia inahitajika ile chombo ambayo imetumika katika kunasa hiyo sauti au kupiga picha. Na mara nyingi vyombo vya habari na wale journalists ambao wamefanya hiyo kazi hawakubali kwenda kotini. Kwa hivyo tumeonelea tutumie maafisa wetu ili waweze kuchukua hiyo evidence. Kama tunataka kumpeleka mtu kotini tutakuwa na evidence ya kutosha. Ona thegia ruhonge rwa ucirithania gwikuirwo hari kwaga wihotori wa gutwithania macira megemaini na miario ya gutuhuka. Riu kamiti ya NCIC niranire unyitaniri wa mwanya hari kuhungia mihinga iria thatia macira macio riria maundu mamwe mathia makahitana riria ateti matuhuka, na kamiti wekiranira ateti aria riu magukorwo magituhuka magukorwo makiona kanyoni wa ngethe.
to fight the judiciary. There may be some difficulties. When you ask the judiciary, sometimes they say that there are difficulties of convicting people. But we have not also seen some cases which have been acquitted. So there could be some challenges, but we will work together. I told you, for example, that one of the challenges we used to have is with you people, that you are not willing to give evidence in court because you say this is not your work. But you are the ones who record that hate speech. It is your equipment which records. And the court requires that equipment which has recorded. It requires the serial number of So how do we go around it? The way to go around it is not to wait for you people to air those things. Is to increase our capacity through the police, because the police are everywhere. Tugithie na mbere na ndeto ĩngĩ nĩ atĩ ateti nĩ morĩtio matigio ũteti ũtarĩ na kĩguni kũrĩ mũingĩ na ithenya-inĩ rĩu mekĩrĩre kũmũrĩka mathĩna marĩa magũmĩire Akenya.